Sabre Nana Dwansahemaa ena owo ye nche hai Nana wadaru mebru Opemsuo TV suni ye mwakwaba ya me de enne adefefa akoso no e de asem na beka kira santema nyina edi ka bebo odin na wa kire nipa ko awe yo me de ne Nana ya foriwa ni makwa the first me ni Dwansahemaa yo na hima wadaru mebru enne ede be na asi enne de sie ni se ba edin be che mirra otumfo sante na fesu meda na seso so no so mi aboa no mudi mesi nananom yo Ahema akonya so yo na hima wadaru mebru ede de si wani so opese ode bo Dwansaman ne nananom atankonwa wo Dwansa nyina de yo Ahema ne ma bebre ne si menu so na say be a measure education ebeti me create education fund na oma omunima de ase be omani hono fifie no ebeti ma so no mutuma tuande akwa anim na face be share infrastructure so nema ekonu eni a ono so ye be bomode say omusa beka amama ekonu timi etumpon na face ye mebu so no omuso ya bawo say oma so bo ha na nditi amma na bia na ade asanudwuma obi a set bia na obetimi ekumi akokai wo me ebetimi aso nu ye be so na ase na wetimi ano so etimi akokai amane gina won abrabom nana enne na mafodo do no atoto ya mamre ne ya mane ase afutuo be na de be ma Ghana emabunu afa ya mamre ne ya mane eho de meka ne say ese esan ekoye ti se ne ma ye nim na jae ne betimi akomba ne etimi akosua na aboa enyina yo Ahema da rebru ye da ase